mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu bagiye batandukanye bakomeje gushengurwa n'urupfu rwa Sherisa. Ni inkuru navuga ko ari inkuru igoye umutima wanjye, ariko yihanganire mbashe kuza kuba nakugezaho inkuru y'urupfu rwa Sherisa. Hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024 ashyira isaha y'isa 5 z'ijoro nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko Sherisa yitabye Imana. Ariko abantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bashidikanya ku makuru y'urupfu rwe, niba koko yaba yitabye Imana. Uyu munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024 isaha y'isa 3 nibwo itsinda Healing Worship Team yaririmbagamo ryatangaje ko ribabajwe no kubura umuririmbyi waryo, umuvandimwe waryo Sherisa, wabanaga nabo umunsi ku wundi, wakundaga abantu kandi wakundaga Imana. Dore ko abantu bagiye batandukanye mu by'ukuri bari bagiye babanza kugenda bashidikanya niba koko Sherisa yaba yamaze kwitaba Imana. Ariko abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagira bati ko kuwa gatanu yari yagize anniversary, ko twari tuyirimo, ni gute yaba yarapfuye, ni gute yaba yitabye Imana? Ati ibi ntabwo tubyumva, ariko umubiri ni umubiri. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nkababwira ngo uyu munsi nubona uriho ukabona uraramutse bikemera, ukabona uragenda bikemera, bishima Imana, kubera ko aya mahirwe ufite uyu munsi hari undi utayafite. Ngira ngo Sherisa yabaye igisonga cya Nyampinga w'u Rwanda, Miss Rwanda 2018, dore ko mu minsi ishize yari amaze no kugraduatinga, yararangije kwiga kaminuza. Mu by'ukuri ni inkuru navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, ariko by'umwihariko twihanganishije umuryango we ndetse na worship team yakoragamo umurimo w'Imana. Yari amazemo imyaka igera kuri 5 akorana n'iyi korali yitwa Healing Worship Team Ministries. Inkuru navuga ko ari inkuru ikomeje kugora imitima y'abantu bagiye batandukanye, ariko Imana y'amahoro ikomeze imutuze aheza kandi imuhe iruhuko ridashira. By'umwihariko umuryango we turabihanganishije, Imana y'amahoro ibahe gukomera. Nubwo bigoye, twe ntacyo twabona tuvuga, ariko mwihangane kandi mukomere. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko twizere ko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagira bati ni ukuri tugeze mu bihe bitoroshye, abantu bari gupfa umunsi kundi, abajene bari kuducika. Mu makuru twabaje kumenya umuyobozi mukuru w'ino korali Healing Worship Team yatangaje ko urupfu rwa Sherisa rwatunguranye mu by'ukuri, dore ko kwa gatanu nyine yari yagize isabukuru irarangira, abantu bakomeza kwishimana nawe. Ariko mu by'ukuri ku cyumweru tariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo hamenyekanye ko Sherisa yitabye Imana, hari ku isaha y'isa 5 z'ijoro. Amakuru ye rero yemejwe kuri iyi tariki 4 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024. Reka bifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze kubarindira ubugingo kandi ibahaze uburame. Assalam, shalom, shalom. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo. Duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe araruhumurizwa na Yesu.